Haga jinglekai La Liga ke Barcelona hadin bagala syak penlim haga Real Sociedad saisin kelamat piang ya ke 6 rem haga bagala syak penlim dan laila ke way Persia ya ke Valladolid ke badon haga gerdan ke bakatnyo haga mi ya ken point. Haga jinglekai Mekhalia State League ke bahap hasilong zon ke maulai kelamat ya ke 6 job hadin bagala la ban penlim dasan na ke way Persia ya ke kse. Haga jinglekai ke bahap Jowai zon ke remba yau pensing kalala ban penlim da san lagawai Persia ya ke sen penbalang. Haga bau Hesmiki remba ulayo ban sep ya ke hat-trick haga ni ke jinglekai. Haga jinglekai ke bahap mau keruat zon ke 7 United kalala ban penlim da ar lagawai Persia ya ke pendengre. Bad haga jinglekai ke bahap hatura zon ke Cipokore kalala ban pelim da san la ar Persia ke acong matrik. Haga jinglekai Saudi Pro League ke Kenhun Cristiano Ronaldo ke Al Nassr Persia ke Al Shabab. Aba paisha ke jinglekai ke Al Shabab kalayo ban penkijar nengkong haga minit ke ba ar peusan leng baga penalti balakan jat da guansa. Bad ya ke penalti la penting kena leng baga jingerap jong ke VAR. Bad haga minit ke basau peu saisin u Christian Guan ka ulayo biang mentep ya ke gol ke ba naga benta ke Al Shabab. Henry tang hadin sau minit kata haga minit ke basau peu sau ke Al Nassr ka layo mentep ya ke shigol lengbau Talisca. Bad haga kelamit kata haga minit ke basan peu wei ke Al Nassr ka layo mentep ya ke gol pen ya khai lengbau Karim. Bad haga minit ke basan peu kendai ke Al Nassr ka layo mentep ya ke gol pentam lengbau Cristiano Ronaldo. Bad day leng bagini ki ar gol ke Al Nassr kala kur biang lai point bad kadang ne ha ke gerdan ke baar ha ke mi ken point. Bad leng bagini jing job ke Kenhun jong Cristiano Ronaldo ke Al Nassr kadang don jing kermen ban yorung syaga Champion League ha ke samoi ke bansawan.